Vumbura mu karere ka Nyanza mu murima w'umuturage hatoraguye imbunda izingiye mu mufuka mu mudugudu wa Karambo ya kabiri akagari ka Gashike umurenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza habonetse imbunda mu murima w'umukecuru w'imyaka 70. Amakuru avuga ko iyo mbunda yagaragaye ubwo umugabo yari arimo guhinga muri uwo murima umaze igihe kinini udahingwa. Abaturage bavuga ko iyo mbunda ishaje yari izingiye mu mashashi ndetse no mu mufuka muri uwo murima munini umaze igihe kinini udahingwa kubera amakimbirane hagati y'abawuguze. Bavuga ko nyiri umurima wa mbere yimutse ajya gutura mu murenge wa Mukingo i Nyanza. Abaturage basobanura ko mu mwaka w'icyamagana 1994 muri aka gace hanyuze abasirikare ba Habyarimana bahunga bikekwa ko aribo bayihatabye. Murakaza neza mu isi yacu y'ibyegeranyo aho nta handi ni ku icano yacu Vumbura TV aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri icano ari ubwa mbere wibuke gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri icano yacu. Abahingaga kandi bayikuyemo bayishyira mu ruhavu maze inzego z'umutekano ziyijyana ku biro by'umurenge wa Rwabicuma. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza w'agateganyo Patrick Kajyambere yatangaje ko babimenye bagendeye ku makuru bahawe n'abaturage. Yavuze ko muri ako gace hanyuze ingabo za kera zihunga arizo zishobora kuba zarasize zitabye iyo mbundaho. Andi makuru kandi n'ubundi tuyakomereze mu karere ka Nyanza. Umugore yataye uruhinja mu rugo rw'umusaza w'imyaka 85. Umugore yataye uruhinja mu rugo rw'umusaza w'imyaka 85 n'uwo musaza adahari. Ubuyobozi bwaje gukurikirana bumenya ko uwo mugore ari mu karere ka Gisagara. Byabereye mu mudugudu wa Mukoni mu kagari Kambuye mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza. Amakuru avuga ko hagana saa 9 z'amanywa ari buriya mugore utuye mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza yagiye mu rugo rw'umusaza w'imyaka 85 maze asanga adahari cyakora hari umwuzukuru w'imyaka 9 wari wasigaye ku rugo kuko abana n'uriya musaza. Maze uriya mugore ahita atereka mu rugo uruhinja rw'amezi 3 aragenda. Uwatanze amakuru yakomeje avuga ko uriya mugore yabwiye uriya mwana yasanze muri ruriya rugo ko yaba murebera uruhinja ko agiye kumugurira amandazi akagaruka ariko uyu mugore yagenda akagenda umuti wamerezayo. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza w'agateganyo Patrick Kajyambere yavuze ko bashakishije uriya mugore bamubona mu karere ka Gisagara ko bagombaga kongera kubuhuza n'umwana we yari yasize. Hari amakuru avuga ko uriya mugore wasize uruhinja muri ruriya rugo ari uko umwana yamubyaranye n'umuhungu waho uba mu gihugu cy'Ubugande. Gusa baje guhamagara uwo muhungu kuri telefone avuga ko uwo mugore atamuzi atigeze anamumenya. Amakuru yacu reka tuyahinira aha mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ukunze ibiganiro byacu ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro bitandukanye bica ku muyoboro wacu wa YouTube Vumbura TV.